Ateguye rero dushaka twakubaza nk'umusaza nka dogiteri pastor yahibazuye dushaka tuzaganiraho ese ubundi izina umugore risobanura iki kiriko dushambere kabiri ese umugore yabayeho kuva ryari gatatu umugore n'umugabo wabayeho mbere yundi ninde kane ni kuki Eva ari wo wakoze icaha gikitirirwa umugabo gatanu ese Imana yo ishobora gutandukanya umugore n'umugabo mu muhamagaro gatandatu Yesu we yavuze iki ku bagore umugabane wa kabiri umugore mu buyobozi kibazo cya karindwi ese umugore yoba umuyobozi umunane ni kuki hari ibihugu bimwe bitemera ubuyobozi bw'abagore icenda ni kuki hari n'amatorero amwe yanka ko abagore baba abapastori icumi ese ubundi ni iyihe nyungu itorero ryakunguka umugore abaye pasiteri 11 kwima abagore ubupastori byungura iki itorero 12 ese umugore abaye pastori ku matorero yoheje abagore abakristo bayo b'amatorero babibona bate ubundi izina umugore risobanura iki umugore riri muri Bibiliya y'umwimerere nziza y'igiheburayo ubundi umugore ni umuntu ariko iyo ari wenyine yitwa Aisha ese umugore yabayeho kuva ryari umugore Imana irema Adamu umugore yari yarangije kuremwa umugore n'umugabo wabayeho mbere yundi ninde babereyeho rimwe kuko usomye ijambo rikoreshwa mu rurimi rw'igiheburayo gice ca kabiri umurongo wa 18 kugera kuri 22 aho avuga ngo isinziriza uwo muntu imukura mu rubavu ahangango isinziriza uwo muntu ni ijambo mu buryo bw'umwuka risobanura ngo uwo muntu abanza gupfa ni ukuvuga ngo kugira ngo Eva ave mu rubavu rwa Adamu uko kumusinziriza ijambo ryakoreshwe ry'igiheburayo ryitwa muth risobanura ngo to kill ni ukuvuga ngo to put to death ni ukuvuga ngo kwica ni ukuvuga ngo Adamu yabanje kwicwa kugira ngo Imana ikureho urubavu irurememo umugore ni kuki Eva ari wo wakoze icyaha gikitirirwa umugabo icyeterewe umugabo kubw'amasezerano ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ribwira umugabo usomye itangiriro gatatu utangire ku murongo waho wa 19 aravuga ngo gututubikana mu maso yawe niho azaguhesha umutsima uzarinda usubira mu butaka ariko 17 havuga ngo kwifuza k'umugore kuzaba ku mugabo nawe amutware angaro kuko umugabo ari umutware w'urugo ntabwo Eva yagombye kumufatira imyanzuro mu gihe cyo gushukwashukwa uko niba Eva yarashutswe si uko Adamu yari adahari ahubwo iby'inzoka yabwiraga Eva usomye itangiriro gatatu murongo wa 6 Adamu yarabyumvaga kandi ari ubasha gutegeka ese Imana ishobora gutandukanya umugore n'umugabo mu muhamagaro umuhamagaro w'Imana abantu bose bahamagawe kimwe kandi mu muhamagaro w'Imana nta mugore n'umugabo gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manakiza Edouard abari mu Rwanda turabasuje tubabwira ngo shalom shalom abari mu Burundi shalom shalom abari muri Kenya shalom shalom abari muri Uganda shalom shalom abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge turabasuje kuri gusenga everyday ni gusenga buri munsi nusenga uzanesha ariko no gusenga uzaneshwa senga abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom uko mara kuri kamera za gusenga every turi kumwe na Dr. Revera Pastor mazi biregura Dr. Shalom shalom watangira usenga Imana turagushimiye turaguhimbaje kize neza umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe eko tubere umwanya w'ingirakamaro kugira ngo benshi babashe guhugurwa kandi benshi babashe gukomezwa mu mitima yabo abagukurikiye abakwizeye babashe kubakomeza muri urugendo rurageze iwawe mu ijuru ku bwa Yesu amena Pastor wakoze cyane muri iyi minsi hariho ibintu abantu benshi barimo baribaza ku bijanye n'umugore ni ibibazo twateguye rero dushaka twakubaza nk'umusaza nka dogiteri
pasiteri hari ibibazo dushaka ko tuzaganiraho. Ese ubundi izina umugore risobanura iki? Iki ni ikibazo cya mbere. Kabiri, ese umugore yabayeho kuva ryari? Gatatu, umugore n'umugabo wabayeho mbere y'undi ninde? Kane, ni kuki Eva ari wo wakoze icyaha gikitirirwa umugabo? Gatanu, ese Imana yo ishobora gutandukanya umugore n'umugabo mu muhamagaro? Gatandatu, Yesu we yavuze iki ku bagore? Umugabane wa kabiri, umugore mu buyobozi. Kibazo cya karindwi, ese umugore yoba umuyobozi? Umunani, ni kuki hari ibihugu bimwe bitemera ubuyobozi bw'abagore? Icyenda, ni kuki hari n'amatorero amwe yanka ko abagore baba abapasitori? Icumi, ese ubundi ni iyihe nyungu itorero ryakunguka umugore abaye pasiteri? 11, kwima abagore ubupasitori byungura iki itorero? 12, ese umugore abaye pasitori ku matorero abagore abakristo bayo b'amatorero babibona bati? Urakoze pasiteri. Umunsi tugiye kubaza ku mugabane wa mbere, ese ubundi izina umugore risobanura iki? Umugore riri muri Bibiliya y'umwimerere nziza y'igiheburayo. Ubundi umugore ni umuntu, ariko iyo ari wenyine yitwa Aisha. Umugore yitwa Aisha. Iryo jambo ryakoreshejwe hariya havuga ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Hariya ni kwitangira igice cya mbere umurongo wa 26, tureme umuntu ase natwe agira ishusho ya. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 27 aravuga ngo umugore n'umugabo niko yabaremye. Hariya rero Imana imaze gutandukanya umugore n'umugabo, umugore yitwa Aisha cyangwa se Isha. Muri urwo rutonde rw'amagambo ni Aisha. Uvuga ngo umugore ni Aisha mu giheburayo bisobanura ngo, ntabwo bisobanura Eva, ahubwo Eva ni nyina w'ibifite ubugingo. Adamu ni umuntu, kuko Adamu bisobanura ngo ni umuntu ukozwe mu bumba ririmo amaraso y'umutuku. Iyo tuvuga umuntu rero tuba tuvuze n'umugore. Urakoze pasiteri. Ikibazo cya kabiri, ese umugore yabayeho kuva ryari? Umugore Imana irema Adamu, umugore yari yarangije kuremwa. Byanditswe mu Itangira igice cya mbere umurongo wa 27 aravuga ngo umugore n'umugabo niko yabaremye. Uriya muhango wanditswe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri umurongo waho n'uwa 18 havuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Wari undi muhango waruje ku mwanya wa kabiri, ariko Imana yaremeye umugabo n'umugore rimwe, ariko bari mu izina ryitwa Adamu. Nizo mpamvu umugabo yitwa Adamu n'umugore akitwa Adamu, ko bose ari abantu, ariko iyo batandukanye umwe yitwa Ishi undi akitwa Aisha. Ubone Ishi Isha, umugabo n'umugore. Bataratandukanya umuntu yitwaga Adamu. Kandi Imana ubwayo ntabwo yaremye umugabo ku ishusho yayo gusa, ahubwo yaremye umuntu ku ishusho yayo, hariho umugore n'umugabo. Izo mpamvu Ishi ni umugabo, Isha ni umugore. Urakoze pasiteri. Cya gatatu, umugore n'umugabo wabayeho mbere y'undi ninde? Babereyeho rimwe, kuko usomye ijambo rikoreshwa mu rurimi rw'igiheburayo igice cya kabiri umurongo wawo wa 18 kugera kuri 22, aho avuga ngo isinziriza uwo muntu imukuramo urubavu. Ahangaha ngo isinziriza uwo muntu ni ijambo mu buryo bw'umwuka risobanura ngo uwo muntu abanza gupfa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo Eva ave mu rubavu rwa Adamu, uko kumusinziriza, ijambo ryakoreshwe ry'igiheburayo ryitwa muth risobanura ngo to kill. Ni ukuvuga ngo to put to death, ni ukuvuga ngo kwica. Ni ukuvuga ngo Adamu yabanje kwicwa kugira ngo Imana ikureho urubavu irurememo umugore, nuko Adamu yabanje gupfa. Ahangaha rero bisobanura ngo to put to death, ruvuga ngo mu mvugo y'umwuka Imana isinziriza uwo mugabo imukuramo urubavu. Ahangaha bisobanura ngo Eva yari yarahozeho yitwa umuntu kundi muntu, ariko none icyo gihe cyari igihe cyo gutandukanya kugira ngo umugabo ajukwe n'umugore ajukwe, ariko babereyeho rimwe, kuko
ubutaka burimwo amaraso y'umutuku n'ubwa bombi. Urakoze pastor. Ikibazo cya kane, ni kuki Eva ari we wakoze icyaha gikitirirwa umugabo? Icitiriwe umugabo ku bw'amasezerano. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ribwira umugabo, usomye Itangiriro 3 utangire ku murongo waho wa 19, aravuga ngo gututubikana mu maso yawe niho azaguhesha umutsima, uzarinda usubira mu butaka. Ariko 17 havuga ngo kwifuza k'umugore kuzaba ku mugabo nawe amutware. Angaro kuko umugabo ari umutware w'urugo, ntabwo Eva yagombye kumufatira imyanzuro mu gihe cyo gushukwashukwa, kuko niba Eva yarashutswe si uko Adamu yari adahari. Ahubwo iby'inzoka yabwiraga Eva, usomye Itangiriro 3:6, Adamu yarabyumvaga kandi ari ubasha gutegeka. Isezerano ry'Imana riravuga ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mutegeke, ngo byaba ibiguruka byaba ibyigenza byaba ibikururuka. Ibyo byose umugabo yari yarahamagariwe kubitegeka we na Eva, ariko Adamu agategeka Eva kuko ari bamwise izina. Nukuvuga ngo Adamu yagombye gutegeka, noneho kuko yabwiye Eva ngo urakagufa ko mu magufa yanje, kuko ari we mutwaro ugomba gutegeka, ntabwo yagombye kumvira itegeko rya Eva amaze gushukwa. Ahubwo agombye kuvuga ngo aho kugira ngo dushukwe n'ibikururuka, nitwe twakagombye kubitegeka kuko biri mu masezerano y'Imana yaduhaye. Mugwire, mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mutegeke ibirimo, inyamaswa zose zigenza n'ibikururuka n'ibiguruka byose mu bitegeke. Kandi Satani umwuka mubi yihanze mu nzoka, inzoka yarakururukaga. Nukuvuga ngo inzoka itarahanwa yaragurukaga, ariko nyuma irakururuka. Anga rero ibikururuka ntabwo byari kubasha kosha umwana w'umuntu, kuko ntabwo yamwoheje ikiri mu buziranenge, ahubwo yamwoheje yaraguye. Ubwo ico gihe rero Adamu yagombye kurinda izamu, akavuga ati ngende umugabo, aho kugira ngo numvire itegeko ry'umugore, ahubwo nije ukwiye gutegeka, kuko ari nje wamwisizina n'ibindi biremwa byose byaremwe mu mukungugu. Usomye Itangiriro hariya 2:19, nabyo byaremwe mu mukungugu ku itegeko, ariko umuntu atandukanye n'ibindi biremwa kuko Imana yamuhumekeye mu mwuka w'ubugingo. Angaha rero Adamu yagombye kwanga, agashiraho itegeko ry'abagabo, akavuga ati si twe turashukwa ngo dutegekwe n'ibikururuka, ari twe tubitegeka. Angaha rero ijambo ryanditswe mu Byahishwe igice cya 21:8, abanyabwoba n'abatizera. Rira jambo abanyabwoba rikoreshwa ku bantu bananirwa kuzuza inshingano zabo no kuzisohoza. Noneho rero uko kwiregagiza inshingano ntuyisohoze biba mu cyaha citwa ubwoba, bitari ubwoba bwo gutinya inyamaswa nk'aho bavuga ngo ni pere, ahubwo ni ubwoba bwitwa rashte, bavuga ngo ni rashe. Uwo muntu wirengagiza gukora ibyo yagakoze kandi biri mu nshingano ze, uwo ahindutse umunyabyaha imbere y'Imana. Uwo muntu unanirwa kubahiriza iby'Imana yamubwiye gutegeka, akemera gutegekwa nabyo, ubwo ngubwo yavuye mu nshingano ze, niwe wakoze icyaha. Eva yarashutswe, Adamu ava mu nshingano ze, kandi inshingano za Adamu nizo zagomba kurokora ibyo byose, noneho zigakiza umuntu. Ahangaha noneho Adamu abura inshingano ze, yitirirwa icyaha. Nubwo ari Eva washutswe, ariko citirirwa Adamu kuko yavuye mu nshingano ze zakagombye gukiranura icyari kimaze kuba. Akavuga ati twe dutegekwa, ahubwo ni twe dutegeka. Aba umunyabwoba, abinganzwa ku mugore, ku buryo noneho ibyo byaje kuba ingaruka nuko yatige nyine umugore we akakira icyo umugore wamuhaye, kandi bari kumwe. Amagambo yose Satani yihanze mu nzoka akavugana na Eva, ayo magambo yose yavuganye na Eva, Adamu yari ahari kandi yarayumvaga, ariko ananirwa gutesha kandi biri mu nshingano ze. Icyo gihe noneho yikorera umutwaro w'ibyaha. Birasobanura ngo Adamu yari ubugingo buzima, Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 5:12 avuga ngo dore reba ubwomeze bityo nk'uko icyaha kiyazanywe mu isi n'umuntu umwe, cya cyaha kikagera ku bantu bose, kandi cya cyaha kikazana urupfu.
urupfu rugera ku bantu bose nyine kuko bose bakoze ibyaha bigaragara ko bakomoka kuri Adamu bakaba barazwe caca c'inkomoko ca Adamu kibasha kubabuza umubiri wa none ariko ntikibabuza ubugingo kubihanye. Angaha rero Adamu yitiriwe ibyaha atari we wabibanje kuko yabuze kuzuza inshingano yahawe n'Imana. Inganzwa rero nayo kuja mu ijuru byayigora. Urakoze Pastor, ko dushaka gatandatu. Ese Imana ishobora gutandukanya umugore n'umugabo mu muhamagaro? Abo yahamagaye ijambo ry'Imana riravuga ngo yarababenye, ariko ijambo ry'Imana mu Baroma 8 umurongo waho wa 30 ravuga ngo abo yamenye yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, aho yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ku muhamagaro w'Imana abantu bose bahamagaye kimwe, kandi mu muhamagaro w'Imana nta mugore n'umugabo. Angaha rero Imana ija guhamagara ntabwo ireba ngo uyu ni umugore ahubwo ihamagara umuntu, kuko twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tureme umuntu ase natwe, none rikagaruka ngo twaremwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo ari umugabo gusa ahubwo n'umugore yaremwe mu ishusho y'Imana. Ubwo rero ko twese dusa n'Imana, iyo Imana ihamagara ntitoranya, kuko umwuka w'ubugingo Imana yahumekeye mu muntu, uwo mwuka uri ku mugore n'umugabo. Nizo mpamvu ari abagabo bazi guhitamo, ari n'abagore bazi guhitamo, n'abana bazi guhitamo. Imbere y'Imana rero nta shusho y'umugore n'umugabo, oya, bose barahamagarwa, bose bakitaba, bose bafite umwuka w'ubugingo, baratekereza bagahitamo, bakagira umudendezo wabo. Ni ukuvuga ngo umudendezo yabaremanye, kumenya no gutekereza no guhitamo, ibyo byose biri kuri bombi. Angaha rero ab'Imana yahamagaye ntabwo itandukanya umugore n'umugabo, irabahamagara bose. Kandi umuhamagaro w'intambwe ya mbere ni ukuba umukristo. Ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya mbere umurongo wa mbere, igice cya 4 umurongo wa mbere haravuga ngo ndabahendahenda bene data kugira ngo mugende ibikwiriye ibyo mwahamagariwe. Ririya jambo ntabwo ribwira abagabo gusa ahubwo ribwira abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana. Angaha rero ku murongo wa 11 n'Imana yaje gutandukanya ivuga abanyamuhamagaro. Iravuga ngo bamwe intumwa, abandi abahanuzi, abandi abavuga butumwa bwiza, abandi abungeri, abandi abigisha, kugira ngo abo bose bakomeze umurimo wa Kristo no gukora umurimo wo kugabura ibyera, kugira ngo bakomeze umurimo wa Kristo Yesu. Urakoze Pastor. Ese Yesu we yavuze iki ku bagore? Yesu, imbere ya Yesu we nta mugore nta mugabo. Uko Yesu yakebwe ku munsi wa 8, ariko mu Baroma igice cya 2 avuga ko umuyuda nyakuri atari uwakebwe ku mubiri, ahubwo ari uwakebwe ku mutima. Umuyuda nyakuri rero ni uw'umwuka, yakebwe ku mubiri n'umwuka. Ni ukuvuga ngo gukebwa k'umutima niko gukebwa nyakuri, naho gukebwa k'umubiri siko nyakuri. Imihango y'Abayuda rero abantu benshi bayubahirizaga ari ukugira ngo bagume mu miryango, be gutatira gutandukana n'abo bakobokagaho. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo imbere y'Imana nta mugore nta mugabo, kuko nta muyuda nta mugiriki, n'umugabo n'umugore ni kimwe imbere y'Imana. Abahamagaye barasa, abacungujwe amaraso ya Yesu ni kimwe. Nizo mpamvu ijambo ryanditswe muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 9 avuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Angaha ntabwo bibwira abagabo ukwabo, ahubwo bibwira abantu bose bari mu Mwami Yesu Kristo. Nibo bahamagawe rero, bose bakaba yabarahumekeye mu uwo mwuka w'ubugingo kimwe. Angaha Yesu afata umugabo n'umugore kimwe. Bazanye umugore basambanye bategereje kumutera amabuye. Ntabwo Yesu yaciye urubanza nk'Abayuda cyangwa ngo ace urubanza nk'abanyamahanga, ahubwo we yiyandikiye hasi aravuga ngo utari wakora icyaha nabo wa mbere kumutera. Yanga gutatira kwitandukanya n'Abayuda, ariko yanga no gusenya abanyamahanga kandi ari bari gukuramo abizera, kandi Abayuda bayobora itoro nabo bava mu Bayuda. Yanga no gusenya impande zombi, aravuga ngo utari wakora icana abo wa mbere kumutera ibuye. Iyaba umuyuda baba baramuteye amabuye, iyaba umunyamahanga baba barazanye uwo basambanye. Ariko ibyo byose Yesu ntiyabivuga. Bigaragara ko imbere ya Yesu umugore n'umugabo ni kimwe. Kandi kuri Yesu noneho yababajwe nuko bazanye umugore ntibazana umugabo, ariko ntiyabivuga.
ahangaha rero ni ikigaragaza ko adatandukanya umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo byose ni kimwe imbere y'Imana, barangana, baremwe ku ishusho y'Imana. Igitambo cya Kristo cyarabacunguye bose, kandi bose bazaraga ubugingo buhoraho. Reka tubashimire, tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Reka dushimire abantu babanye natwe muri kiganiro, tubasaba kugeza kino kiganiro ku bandi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday, ukande subscribe cyangwa kuri sabone ngo uzazubona ibiganiro, kuko hari byinshi tubahishiye kuri ikintu uze kuri ibibazo bijanye n'abagore. Ntabwo tubirangije, dusigaje ibindi bibazo bitandatu bivuga umugore mu buyobozi. No tuzavuga ibijanye no kwese umugore yaba pastori, ese kuberekana amatorero amwe atemera ko pasteri umugore yawe umupastori. Ibyo bibazo rero ni mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane. Pastor sinzi ko cyo bakongeraho. Nimero ya WhatsApp 078 gatandatu gatandatu 966 20 078 gatandatu gatandatu 966 20 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana iba umugisha. Kiganiro ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.